дуруд бинандаҳои азизи шабакаҳои иҷтимоии далери мамалӣ, умедворам шумо хубу хушу саломату бардам ҳастед. Видеонавораҳои кӯтоҳе ки ҳоли ман баротон пахш мекунам аз дасти худи иштирокчиёни ин тамринҳои умумӣ ё маршировка барои мо расидааст ва чунин силсила видео бозам ба мо расида истодааст аз дохили худи тамрингоҳҳо, варзишгоҳҳо. Years after the Tokyo Olympics that never were. И в Париже, вот, например, из-за коронавируса отменили концерты Мадонны. ин бозиҳо аз моҳи июн ва июли 2020 ба ҳамин моҳҳои 2021 гузаронида шуд ки озмун мебоист 12 то 16 май дар Роттердам баргузор мешуд. Айнан вазъияти Тоҷикистони моро доштанд дар соли 2020 ва бисёр маъракаҳои муҳими сатҳи байналмилалиро лағв карданд, стоп доданд то соли 2021. дуруд бинандаҳои азизи шабакаҳои иҷтимоии далери мамалӣ, умедворам шумо хубу хушу саломату бардам ҳастед ва силсила видеоҳои мо дар мавриди маршировка ё тамринҳои ҷашни 30-солагии истиқлолияти кишвари азизамон қисмати дуюмаша пешниҳод мекунам ва дар зимин мегӯям ки ин видеонавораҳои кӯтоҳе ки ҳоли ман баротон пахш мекунам аз дасти худи иштирокчиёни ин тамринҳои умумӣ ё маршировка барои мо расидааст ва чунин силсила видео бозам ба мо расида истодааст аз дохили худи тамрингоҳҳо, варзишгоҳҳо. ман сипос мегӯям барои онҳое ки яъне бетараф нестанд нисбати тақдиру зиндагии худашон ва дигар атрофиёшон. албатта дар мавриди силсила видеоҳои аввал назарандешаҳо гуногун буданд баъд аз нашрашон дар шабакаҳои иҷтимоӣ, вале мо як чиза мегӯем ки мо дар ватанем ва проблемаҳои ватанам мегӯем ва ҳаллашам дар дасти мо аст. пушти ин видеонавораҳо дусе роҳбари фарҳангӣ, дусе раису вазиру кабиру намедонам коргардону балидместру намедонам касои дигар истоданд ва намешавад ки онҳо пушти номи истиқлолият ва ватан пинҳон шуда миллионҳои ман, шахсан ман, барое ки ман андозсупорандаам ба ин кишвар гирифта барои харҷи худашон масраф карда ва баъдан пушти номи истиқлолияту ватан пинҳон шуда барои донишҷӯи бечора 1.5 литр об диҳанд дар рӯз. агар не, дар аввали видео мегӯям ки шумо инсофу виҷдон ва воқеиятро мехоҳед, пас буҷаи ҷашни 30-солагии истиқлола шаффоф эълон кунед. Шаффоф тамоми васоити ахбори омода эълон кунед ки ҳамин буҷа чӣ қадар аст ва барои як донишҷӯ дар рӯз чӣ қадар маблағ ҷудо шудааст аз тарафи ҳукумат ки пули ману мо аст, яъне буҷаи кишвар аст. чӣ қадар маблағ ҷудо шудааст. лутфан ина аз рӯи инсофу виҷдон агар пеши худатон софед дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар миёни васоити ахбори омма оммавиш кунед ки буҷаи ҷашни 30-солагии истиқлоли кишвар чӣ қадар аст. ҳоле биёед видеоҳоро мебинем ва дар баробари видеоҳо ман чанд лавҳа гузориш ва ҷашнвораҳои сатҳи байналмилалиро дар соли 2020 барои шумо пешниҳод мекунам ки он кишварҳо айнан вазъияти Тоҷикистони моро доштанд дар соли 2020 ва бисёр маъракаҳои муҳими сатҳи байналмилалиро лағв карданд, стоп доданд то соли 2021. мо низ албатта чанде аз маъракаҳоро дар соли 2020 лағв кардем, вале имсол низ ман мебинам ки вазъият дар асл ваҳимтар аз соли 2020 аст. ҳарчанд мо одат кардем дига ҳангома намесозем ва мардум рӯҳан омода аст дар мубориза бо ковид, вале фикр мекунам ки имсол низ зарурат буд ки чунин як ҷашнҳоро мо дар сатҳи телевизион, дар сатҳи радио, дар сатҳи маҷлисҳои онлайнӣ аниқтараш ва дар сатҳи дигар чопи мақолаву китобҳо дар дигар сатҳҳо баргузор кунем. ҳоло бед видеоҳоро мебинем. рафтем. Years after the Tokyo Olympics that never were. И в Париже, вот, например, из-за коронавируса отменили концерты Мадонны. ҷоми футболи кишварҳои аврупо дар 4 сол як маротиба баргузор мегардад. ин таърихи деринтизор барои мухлисони футболи аврупо. 24 даста, 12 варзишгоҳ, 11 кишвар интизори қабули меҳмонҳо бо ҷурми COVID-19. ин бозиҳо аз моҳи июн ва июли 2020 ба ҳамин моҳҳои 2021 гузаронида шуд.
бозиҳои тобистонаи олимпӣ аз соли 776 то 393 то милод 293 маротиба баргузор гардидааст. Токио 2020 барои расидан ба ин ҳадаф кӯшиш кард ва ба вазъияти фавқулода нигоҳ накарда нақшаи мусобиқотро тасдиқ намуд. Аммо бо далели COVID-19 ки дар ҷопон низ шумори гирифторон ва фавтидагон ба қайд гирифта шуд, бозиҳо ба ҳамин санаҳои соли 2021 гузаронида шуд. фаронса маъруфтарин ҷашнвора Кан ки то ҳол ормонҳои синамогарони даврони истиқлоли кишвари мост ки иштирок дар бахши асосии ҷашнвораро дошта бошем. Акнун баҳор тобистон шуду тобистон ба тирамоҳ ва земистон расиду сол охир шуд. 2020 ҷашнвораи бо дабдаба ва сертамошобини Кан пушти сар шуд. консерти деринтизори сароянда Мадонна бояд баргузор мешуд. Толор нез интихоб шуда буд. Grand Rex. ҷои зикр аст ки Мадонна силсила консертҳои худро дар Фаронса таҳти унвони Хонум X ташкил карда буд ва аз рӯи нақша бояд 79 консерт баргузор мешуд. ҳамаи мухлисон чипта харида бозпас маблағҳои худро гирифтанд. далели қатъи силсила консертҳои Мадонна боз ҳам COVID-19 гуфта мешавад. Октоберфест мебоист рӯзи шанбеи нимаи моҳи сентябр ифтитоҳ мешуд дар Мюнхен. Бо сабаби коронавирус фестивали оби ҷав баргузор нашуд. қарори бекоркунӣ барои соли 2020 ҳанӯз моҳи апрел қабул шуда буд. дафтари марказии Женеваи Иттиҳоди Аврупо лағви озмуни мусиқӣ бо номи Евровиденро тасдиқ кард ки озмун мебоист 12 то 16 май дар Роттердам баргузор мешуд. таъкид мешавад ки ин тасмим душвор буд, бо он номуайянии паҳншавии COVID-19 асос шудааст. дар изҳороти матбуотии ташкилкунандагон омадааст ки чорабинӣ ҳатто бидуни тамошобин низ баргузор намешавад. خب من باور دارم که چنین ویدیوها بودم از داخل تمرینگاه‌ها و ورزشگاه‌های کشور از دست خودی دانشجو برای ما زیاد میرسد. ما داریم با چند ویدیوهای دیگر و اینجا من میخوام انصافاً از همه دانشجوها یک سوال کنم. خواهش میکنم برادرای قند، خواهرای گرامی قدر، هموطنای عزیز، یک چیز در شبکه‌های اجتماعی و وسایل اخباری ما با بحث است داریم که گویا اکثر اشتراکچیان این چهاربینی‌های عمومی اختیاری میروند، یعنی اختیاری در روبروی کووید 19 میخوان مبارزه برند. ضمناً زیر این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی نترسیدن، نه هراسیدن، خواهش میکنم، چون آینده این کشور از من و ما است و این پرزیدنت کشور هم داریم تاکید میکنند که آینده تاجیکستان از جوانان است.
شما اگر جوانای آینده ساز این ملت من و ما باشیم و شما باشید، نترسیده بیاید اظهار کنید که شما اختیاری میروید یا که کسی دستور و سفارش یا مجبوری. لطفاً با نام مناسب خودتون به تحقیر من و ما، به یگان دشنام، به یگان خائن و اغواگر اعلام کردن با یک جمله نویسید یا با یک کلمه که شما خواهش میکنم دانشجو نویسید که شما اختیاری میروید یا کسی دستور و سفارش داده یا مجبوری شما را میبرن. خواهش میکنم نترسیده همین جواب دید. و باور دارم که ما جشن 30 سالگی استقلالیت کشورمون را در سطح لازمه تجلیل میکنیم، ولی نه در این حدی که هزارها نفر به ورزشگاه ها جمع بیاریم به فاصله اجتماعی، به نقاب. و من ترسم از آن است که در آن روز شاید ورزشگاه هم حساب تماشابینا پر شود. این واقعا دیگر پیکی خود قربان کنی و نمیدونم خود باختگی در روبروی کرونا ویروس است که اینم در حالی که من در یک چیز در حیرانم که ما 2-3 مراتبه شد از کشورهای خارج، از چین و اروپا و هندوستان اینجاها واکسین میگیریم، نمیخریم، انیقترش کمک میگیریم. یعنی در حالی که ما واکسین رو خریدن نمیتوانیم و کمک میگیریم اون رو هم، چرا ما اینقدر مبلغ‌های هنگفت برای جشن استقلالمون صرف کنیم که میشه ده ها صدها راه دیگری تجلیل همین جشن هست، نه با این خیلی هنگامه و دبدبه و که بازم چندین نفر رو روبروی کووید 19 ببریم و بعد کشورهایی که برای ما واکسین نمیدن شاید اونا در حیرت میشن که ما برای چی واکسین را رایگان میدیم در حالی که اینا باز به فاصله اجتماعی، به داشتن نقاب جشنشون را چنین آمادگی میبینن و شاید چنین تجلیل هم شود. راههای دیگری تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت هست که ما در اول گفتیم: برنامه‌های تلویزیونی، برنامه‌های رادیویی، فیلم‌های مستند، مقاله‌ها، آنلاین کنفرانس‌ها، چاپ کتاب‌ها. من فکر می‌کنم شما این از من بهتر می‌دونید متصدیای عزیز. پشت نام چند کارگردان، چند بلیتمیستر، چند راهبرای فرهنگی، چند رئیس و کبیری که بعد از این استقلال شاید صاحب خانه و ماشین میشن، صاحب چیز دیگر نمیدونم، بجا نشیم و پشت نام وطن و استقلالیت کسایی را که میخواهند حرف دلشون بگن خائن و اغواگر اعلان نکنیم. جشن استقلال مبارک. خدا کنه که ما به استقلالیت کامل انرژتیکی، استقلالیت کامل اقتصادی، استقلالیت کامل سیاسی و استقلالیت کامل فکری برسیم. با شما بودم دلیر مولی. اگر ویدیوهای ما خوش میاد تکمچه والی مونید، خوشتان نآمد تکمچه پایین مونید. حتما نظر و اندیشه های انتقادی نویسین، به تحقیر، به دشنام خواهش میکنم. پدرود تا درودهای دیگر. نس بود کرونا، زنده بود صلح و آرامش در دنیا و در تاجیکستان.